Jak sa s tým? Co? Bližšie si daj k tému hubu. Mare, idú tí gumáky umývať 20 litáric. A však aj malárik vie očeli. Ježiš, to funguje, ty. Do piče. Jak sa mám k tému postaviť? Jak chceš? Uber s tým autom. Uber, lebo je tam merajú vedúci. Raz, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tajšo sa z Hajko povysrať. Čau. Čau. Skúšam mikrofón. Servus. Čo mal kúpe na obed? Makové, syrové. Pozal si ma brič. Počúvaj, ty gumáky, už konečne hen tam vidíš, čak ty nevidíš, že tam je to blato. Začína 45. zápas, Memphis-ale sa bol 4-1. Dobre, ja to odstavím na chvíľu. Ostatné ja si idem dám po svoje zase. Ježi, vypal sem kľúček. Nevím, ale kde aj tam nie sa zahlásiť, nech máme aj auto. Ja sa postavím preč, že akože kričíš do toho, víš? Haló, funguje to? Ale to bol, ja bych pridal, tam je 40. Dobre, dopo. Dobre, schováme to, že nás ľudia pozabíjajú. No.